Ngubingelele ngiphinde ngamukele mbukelo kwesimanje sekulethela zona ke indaba ifika ngaso ke isikhathi ulwandle kulo ke usegcine ke ephumela ke obala ngengoma ke ayifisa ke ukuthi ke kube yiyona ke enqamla wona ke unyaka lokhu ukutshengisa lapha na ke epage lakhe lika Facebook washo ngempela ukuthi ke akuvotelwe ke yona ke ingoma ke okucacayo ngempela ukuthi leyo ngoma ke ingoma yakhe ke lapha na ke umthandeni afisha khona ke yena ke uMahu ethi ke iguji mbukele uphumele ngempela ke obala abaningi baveza ukuthi ngempela ke yena ke unalo ke iqiniso noma ke nje ke lapha na ke eoffice lakhe lapha ku Big Zulu ke kungeke kube mnandi ngempela mbukele lapha ekhaya ngabe kuthini ke okwakho ukuphawula mayelana nalo ke lolu daba esithe sakunika lona njengamanje ukuthi ke usevele waphawula ngengoma ke lapha na ke okumele ke inqamule ke unyaka noma ke afisa ukuthi ke abantu ke bayivotele namabhenca ayivotele indaba ke ayipheli kwesimanzonzo kepha kuphela ke isikhathi aselapha na ke ezazo comment section imbukele sizwe uvo lakho siyabonga. I can delete pictures and conversations. I can delete pictures and conversations on my phone. Awujalo mangilele ngiyamphupha mangivuka ngiyamkhumbula lapho akasangina kodwa ngiyamthanda njalo mangilele ngiyamphupha mangivuka ngiyamkhumbula lapho akasangina